Mũcemanio wa President Uhuru Muigai wa Kenyatta na atongoria a gĩtarũ gĩa gatagatĩ ga bũrũri kiumia kĩmwe gĩthiru ũronekana gũtuthũra ũrugarĩ mũingĩ wa kĩũteti, atongoria amwe magĩtetia gĩtũmi gĩa President gũtabania mũcemanio na atongoria kuma mwena ũmwe ithenya-inĩ rĩa atongoria kuma itarũ itiganĩte cia bũrũri. Ũrugarĩ ũyũ ũgĩtindĩkĩrĩria atongoria amwe a gĩtarũ kĩa Rift Valley kuria President amahe kanya ga gũcemania nake. Juzi amekutana na Mount Kenya akasikiza shida za Mount Kenya region. Tunataka akuje Luo Nyanza asikize watu ya Kisumu. Aende Kisii Nyanza asikie watu ya Kisii. Akuje Western asikie watu huko Kakamega. Akuje North Rift asikie sisi watu hapa Eldoret na North Rift. Asikie shida zetu za chai, mahindi na maendeleo ya North Rift. Aende South Rift asikie shida za watu ya South Rift. Mũgambo ũyũ ũgĩikio thikũ nini tu mbere ya riboti ya BBI kũrugũrio kiumia gĩũkĩte, atongoria aya makĩheana mũkana wa kwaga gũkamenyita mbaru kũngĩkinya ndĩgũkorwo ĩthingatĩte mabataro ma mũingĩ. Tuko tayari kabisa kupokea mambo ya BBI na tutaisoma vizuri sana bwana President. Utupatie tu nafasi ya kusoma. Kama haitusaidii tutaiondoa haraka iwezekanavyo na haitatufikia mashinani. Kama hii BBI itakuwa na agenda ya akina mama, kutafutia nafasi bora vijana, kutafutia nafasi mzuri bei ya mazao ya kulima, sisi kama viongozi wa Nandi na Rift Valley na North Rift tutaunga mkono hiyo BBI. Haimjalishi nani ataongoza nchi, iwapo kiongozi atatoka kila mahali na asimame pale na wananchi wafaidika hapa chini, ni furaha kwa wananchi. Lakini kama ni kwamba utakaa pale juu na hapa chini wananchi wanaumia, then hakuna maana uwe pale juu. Na kũrĩ maabitha a thirikari arĩa makoretwo makĩhũra ũteti na gũthiĩ mũgarũ na watho, atongoria aya maugĩte atĩ thikũ ciao nĩ ndare. Tunataka kuambia watu ambao ni wafanyikazi wa serikali ambao hawapigiwi kura, ni watu ambao wanangojea wanasiasa, tukishazunguka, tukishalala nje, tukishanyeshewa kama saa hii tumetafuta kura, wao sasa ndio wanaenda kutupangia pale kwa maofisi ya serikali. We want to tell them their days are numbered. Kazi ya kuendesha mambo ya siasa inaendeshwa na wanasiasa. Wale civil servants wafanye kazi ya kuendesha kibarua ya kazi yao ile wanakula mshahara ya serikali. Ihinda-inĩ rĩu atongoria aya nĩ mokĩrĩire mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga makiuga atĩ arĩ na matanya mataumũkanĩte wega ma kĩũteti thutha wake kuuga atĩ riboti ya BBI nĩ kahata amwe a ateti arĩa matakũmenyita mbaru. Wakati BBI walikuja hapa Eldoret, hawakuita governor, hawakuita senator, hawakuita women rep, hawakuita mimi mjumbe. Uasin Gishu hakuna kiongozi aliyekuwa elected ambaye alienda kupeana views kwa BBI. Ũteti mũhiũ nĩ ũtanyĩtwo kwĩyumĩria matukũ-inĩ ma ica ikuhĩ thutha wa riboti ĩno kũrekererio, na makĩria kũngĩkinya atĩ nĩ kũheana rĩendekithia rĩa gũtabanio kwa mogarũrũku ma gĩgatiba. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri.